Азыр практически бардылар Кыргызстанда калтып кетти балдарын. Өзүңөр ат Москвада жүрөсүңөр. Ошондо биз Кыргызстанда жүргөндө биз Роза эже караган. Роза эже биздин экинчи апабыз болгон. Şimdi men bahçesine alıp bardым. Bugün dağı sabahıman geçi kaldım. Canım apa siz kaçamak bulmadınız. Bugün bardık sabahıman beş aldım. Canım apa men düşümün görümün. Bir kucakta bir denizden ömür. Sakınkandan tünü meni yıladı. Apa gelip keçiğine kebebim. Enem attı keçi akça salıpsız. Kızıma deyip kımbat gönük alıpsız. Gereki çok mağa kımbat gönüktür. Andan görüp özünüzge alınız. Meyli apa toyup damak jebesek, meyli apa kımbat gönük gibesek, bar bolgonu çoğu bolup barыбыз, куса деген эмне экенин билбесек. Çok rahmat kişinekayınızga bir bolça boşu tuğanlar. Sumayanın janında turup men ыйлабадым туғандар. Чындыкты айтып койду Сумая бардыгыбыздын ушу башыбыздан өткөнүнө чындыкты айтып ошо эжебиз менен жездерди куттуктайбыз келгиле. Баары эстерге сүрөткө түшөбүз. Эжебиз менен жездерди куттуктап бетинен өбүп